tuntruma rongbawlna chanchin kan ngai thlak tur chu ruah sur na sa ti Namibia rama chiapana chanchin ani Namibia rama thaler pilrila chuan kumzatam tak anlo omto ni omalang nampakhat cheng an oma himba mi te hi pemchi ve deuh anni a tuichhun chu omna pakhat atanga tuichhun chu omna danga inson kwalin nipui hun chunga anmamo khop tui anmu theinan an buang rual le an keltenen an pem kwal thina furhun reilo te chungin chungkwa te chu an chena hmun inlinga vel lek omna kumtluana an rin tur vaimim ching turin an let khom thin ani chia pana chu ako powe kholal ani a an ram rual te nena Namibia ram marlama an pem kwal lo chang chuan he khwa hian in som panga omin chung ko som panga an khosa a kumsanga zakwa somkwa pathum cholni voi som pathum na tholo min angong kaljela Bible zirna an bo se atanga pathian chungchang ron ria ani a hei hi achan chin chu ani chia pana chuan kum engza to upange ani ain re chiang chi alova kum somriat pani ni tura ain ngai nupui pali nein fa tam tak anaya tu phei chu achiar theilo khopa tam ani chia pana chuan anu le pa hne na tangin pathian chanchin a hrem hasabera anu le pa chu adventisa in latin kumsom thum vel liamta a Portugal ramatanga local mingo pakhat kumsanga zakwa somkwa pathuma cholni voi som pathumna tholom then khat manga che chu rongbolna an hoi hotta kaltlanga Adventist missionary ron kalmasaber ne na tangin pathian chanchin an lo ria ani kanu le pa te chuan pathian hne na ro puina le choi moina kan hlan angai ti min hril thina an thu oi chu ka thlangta a ti in chia pana chuan asoya chu wangin an kholal aloni khan ama le akhua mi te hne na pathian chanchin hril tur mi dil turin Adventist koshan pakhat apan veroya evangelist pakhat localin sabatnia Bible sharing thucha ashil thina chia pana chuan uluk takin alo ngai thlachin himba mi tam takte ang bokin sikul akal ngai lova ziak le chiar po athiam lo ti chuan evangelist chuan kar ni chung Bible zirna abo seita a projector le generator te lokengin thingkung atanga naite ya puan in akaya milem te akap chuak thin ani chia pana chu in khom na atelve thina pathian chanchin hriat bel achak le a nima sela alungai na in aril ru alapeng dewa tumdang zong a in an omna hmuna nipui athokna a thlatam tak chung ruwa asur to lova evangelist chuan chia pana chu aril ru a hati muthiamin ruwa dilin atong trai ta a lalpan hena chuan avan tuk verte honga chutilai hmuna chuan a hun taka ruwa surtir turin angena kar khat chung atong trai ani Bible zir kar ni na alo intran chuan ruwa aron surta a furthlen ma thlan ni na ani leichar ti hnong turin chuna ruwa asur ser sera ti chuan zan lama Bible zirna an nei theina turin a hun taka abang thin ruwa chu thali chung zet asura himba mi de tan chuan lomna na satak ani pathian chu kan zinga a oma kan mamo min phusuk sakani ti in chia pana chuan asoya chu kholal chuan pathian ompuina chu kongdang atang po in a mubok Bible zirna anzo fel nu chuan chu khua danglam na lo thleng chu a hria a mi te chuan ruk an ban sana an in sual to ngai lova zu in te an ban sana alom hle ani thil dang zong ain chia pana chuan ama lo rama 7-day Adventist biak in sak chu adu bera an omna atanga biak in nai ber chu khodanga omin chutilai mun thleng turin keya darkar sari vel kal angaya chia pana ang thovin himba mi tam takten kar an nei lova chu wangin biak in sakna turin Adventist ko shana aram apenge nge ani kadu chu biakin ani in khom na tur mun nei kadu chu chau chu kathil ngen chun ani ti ina soi chuti lain himba mi naupang le puitling som thuma tanga somruk vel chu sabat tenin pathian fakna hla satur le evangelist in Bible zirtir te ngai thaturin thingkung noya an local khom thina cholkar ni ate chuan Bible zirtir turin evangelist chu in sang sanga akal kwal thin bok ani chia pana chuan
ama le ami ten pathian hriat chian le zual an du thu asoya pathian an puya siam kan ni a chu wangin ama ber hi kan du achu ani kan du takzet ani te in asoi Namibia rama himba mi ten pathian an lo hriat theinan tongtrai la kumsang khat zakwa somkwa pathuma cholni voi som pathumna tholom then khat chu chia pana te khwa a in khom na bua sei ani theina tura himba mi te hne na che chu rong bolna bultran tu tan man ani a kha tholom min mal som na a thlen kha voin thlengin he khwa hian mu theya alom angin tun quarter cholni voi som pathumna project a I tholom po hian pathian mal som na in Namibia le a chevela ngong thui tak ala nei don ani September ni somni pasaria phal taka tholom tho ituma wangin kan lome khati zong kha tun tuma rongbolna chanchin kan ngai thak thei chu ani